Melan ayo galakkan programnya Rasulullah Kak Dinto. Makle salah selamat karena Nabi tidak digalakkan, tidak diterapkan ke keluarga. Wo cender mencong. Bande kau tu sekolah kade, kau tu kuliah, mula mari kuliah kau tu endi lah. Lako prinsip ring mangken ni Pak. Cangkolang Pak. Mun pun Kak Dinto si diterapkan di orang sepo, anak pas jauh dari pantauan orang sepo, pas sekolah nang kota-kota raja, jauh dari pantauan orang sepo, alamat bekal ketebaan fitnah Pak. Lamun pun ketebaan fitnah, naudzubillah wal iyadzubillah, pas kedetian tabrakan Pak. Mun tabrakan mobil tak nyaman Pak. Kare sampikan nih Kak, Pak Sir nih Kak. Nah, kantok magic beliau nih. Mun tabrakan laki bini nyaman tak nyaman tak? Tak nyaman. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rusuli da'ada'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili نزلتم في مجالسنا فزادت شرفا بكم تضاءف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا محب الطه يا نسل الطه والبتول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sahabatul muljakin, sayyidina para masyayikh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabisul khusus sahabatul muljakin, Pak Guru Sri, terjukan Pak Guru A, terjukan akhina fillah walillah al-Ustad Ahmad Huzain, terjukan sedaja para sepuh bini sepuh, para anom, tak lupa juga Pak Tenggi Tisa Purnamah. Sahabat yang hormatin, tak lupa juga sahibul hajah keluarga dari Pak Sipul, terjukan pisan. Sahabat yang hormatin, menjukan mempelai berdua Halimatus Sa'diyah sareng rakana Muhammad Ilham Gunawan. Saya senantiasa rahmatin sareng Allah Subhanahu wa taala. Terjukan pembawa acara Tretan Tenggulah, terjukan anggota Jamaah Hadrah. Saya senantiasa rahmatin sareng Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tenggul sareng panjenengan di pagi samangken aku pertebat ka dinten dalam keadaan sehat wal afiat. Matur moga kompol tenggul sareng panjenengan dilakin perkumpulan senantiasa kenging ridho maghfirah serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terjukan matur moga kompol tenggul sareng panjenengan terakhir perkumpulan senantiasa abekta keuntungan, kemuliaan, keselamatan odi mati dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam ngiring tetap aturakin dak kahariban junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur moga kalaban syafaatul uzma beliau tenggul sareng sita jenah kengengah syafaatul uzma beliau yaumi hadza ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Para tanderetan semul yakin kala Ustaz Ahmad Huzain Kak Dinto adebu paring nah perlindungan untuk kementan dua, terjukan paringin kebungaan, paringin lancar rezeki nah, terjukan paringin keselamatan. Beliau adebu Kak Dinto semata-mata untuk mendoakan mempelai berdua Pak. Meskipun jangkolang mator nikah Kak Dinto ibadah, nikah Kak Dinto sunnah, tapi tergantung niat. Keng mun niatnya cuma melampiaskan nafsu secara halal, tapi tak karena Allah Subhanahu wa taala, otomatis peke. Melan zaman semangkin banyak kedetian Kak Dinto orang se melaksanakan pernikahan peke nang tengah lorong sebab apa? Sebab niat Kak Dinto tak ku ongku petepak, tak ku ongku sepak. Melan aku setekan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu an nikahu sunnati. Nikah riyah tang sunnah.
Apa napa Gusti Kanjeng Nabi ada busa Kak Dinto? Karena Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto endi program, Pak. Jadi program Kak Dinto beni perak Pak Tinggi se endi. Beni perak Pak Bupati, beni perak gubernur, beni perak presiden sendi program. Kan biasanya ya Pak Tinggi, ini kan. Terus bupati ben terus di atas endi program unggulan. Nah Gusti Kanjeng Nabi endi program si nyamanah nih nikah. Kenapa program ini kan Gusti Kanjeng Nabi tojuk nah sobung lain sepertama program daripada pernikahan se dianjurkan sareng Gusti Kanjeng Nabi ada ka umat untuk ajegeh daripada nafsu se tak saya Pak. Kak dinto tujuan nikah melan ayo tenggul serang panjenengan galakkan programnya Gusti Kanjeng Nabi Kak dinto. Jangkolang mator menabi reng Arab nih de Gusti Kanjeng Nabi seumpama umur segemi. Gusti Kanjeng Nabi ini kan akabin umur segemi Pak. Kak dinto pantes Pak. Anapa tenggulang mator pantes? Karena nang Arab sobung songai. Nang Arab sobung orang abengkang Pak. Tepak ke Indonesia songai ke bolong Pak. Paham ini? Somber ke bolong. Banyak semakin si akang si abengkang sobung si todus sama sekali. Iya bes harom teh iya bes eman kan iki Pak. Dadi si paling nyaman norakin nafsu namun lah gence anak Pak. Becek dah tunda gini Pak. Karena ada beliau Imam Bukhari azwat lisyabab fi zamanil fitan maka bin nak kana ngode nang eceman si banyak fitnah cuman kamu makin nih ke cuman si banyak fitnah Pak. Pacaran pun yang kebiasa pacaran yang kebiasa bahkan pun semakin jangkolang mator kebanyakan orang akabin faktor gara-gara pacaran Pak. Muncuman lambe gara-gara perjuduan reng sepo antar reng sepo senyuduaki. Dari madhabun Imam Bukhari azwat lisyabab fi zamanil fitan afdolun. Beda ada bu para ulama tentang dabun Imam Abu Bukhari wa aujaba minal haji. Deti makabin nak kana ngoden nang eceman si banyak fitnah nak dintoh lebih wajib lebih afdol ketimbang haji Pak. Anapa untuk aja ke anak daripada fitnah setak saya. Tore makin nyamanan kak mah orang akabin ben orang haji Pak. Orang akabin mode mon Indonesia Pak. Seket deti Pak. Bahkan 500 deti. Seperangkat alat sholat perai musola berapa? Bukan ki. Mode tak mode? Quran seket sejadah betong bolo, tasbih boleh, ruku, mare pon. Nyamanan kamu haji bi akabin? Akabin lengkap nyium hajar aswad bedeh. Ini berak nyium celat tak ngireng. Bukan ki. Gunung baina Safa wal Marwah nang pernikahan beda sobung. Karena kuduan gini kan. Tahu saka berkah. Mun nang antar ke Mekah antar haji Pak, na buru tu buru Pak sai karo Pak. Paham? Mukuk tak mukuk? Mukuk mencapo kabin Pak. Baina Safa wal Marwah karena ku. Paham iki? Alhamdulillah. Melan ayo galakkan programnya Rasulullah Kak Dinto makle salah selamat karena Nabi tidak digalakkan tidak diterapkan ke keluarga wo cender mencong bande kutu sekolah kade kutu kuliah mula mari kuliah kutu endi lah lakoh prinsip ring mangken nih Pak cangkolang Pak mun pun Kak Dinto si diterapkan di orang sepo anak pas jauh dari pantauan orang sepo pas sekolah nang kota-kota raja jauh dari pantauan orang sepo alamat bekal ketibaan fitnah Pak. Lama pun ketibaan fitnah naudzubillah wal iyadzubillah pas kedetian tabrakan Pak. Mun tabrakan mobil tak nyaman Pak. Kare sampikan nih kak Pak Ser ini kak. Kantok magic beliau nih.
Mun tabrakan laki bini nyaman tak nyaman tak? Tak nyaman. Cek ngucap nyaman cek. Anapa mak tak nyaman pak? Idza dhahara zina. Maklum Allahumma sholli ala Muhammad. Kotondo gula silin pak. Mun panjenengan nyaman mun mari seueur pak. Gula biak paling ujian paling rajin ni ka unjangan pagi pak. Polen biasa tidung pagi pak. Jadi mun malam gula ki pon nga begburu-buru pak. Mancela ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Idza dhahara zina. Nalikan ampun nampak perzinahan debun beliau Gusti Kanjeng Nabi. Pas cuken napa mangken mun sering ngalaan ebang ro pak. Bang Bekar roy. Bang Oser. Bang Oser. Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahalla bi anfusihim adzaballah. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi mun nampak perzinahan ben riba nang setong disah maka pasti halal untuk abeen siksaan Allah Subhanahu wa taala. Setong orang azina pak bisa orang petong boloi gening pak. Paham gak? Mungkin mun beda orang azina tak ingat ring dimin pak. Mun ring dimin ketiban zina dari itu semua hilang pak. Mun orang semakin banyak seilang nang tengah sabareng ini agak baik gini kah? Maka cek salakin mon Allah metoron adapah mon Allah metoron siksana. Pas pole makin rang terangan mon pun ngandung kade yobu anak gini kah? Oleh 5 bulan kandungan moro-moro buru kat sedangkan cabang bayi pun beda erona kini kena asap norok sera pak. Norok epak napa norok ibu pak? Norok ibu. Tenggu le cangkolang motor anak zina kak dinto pak nyampi belai pak. Pas keluarga tenggu le sarang panyantai je anak zina nyampi belai. Segi contoh apa? Seampun tercatat dalam sejarah Hitler pak. Pemimpin Nazi Jerman. Sematiin 10.000 orang Yahudi. Anapa Hitler ni kemacik beciin teger 10.000 orang Yahudi ebaten? Karena Hitler nikah dendam. Anapa mak bisa dendam? Ibu nikah perkosa bi orang Yahudi pak. Akhirnya yobu Hitler nikah. Ken lahir terus yobu. Ken bisa abenta ken ngerti di akal kentam yes. Hitler nikah cekoken perihal tentang kebecina ibu ke orang Yahudi. Bener pak jon ngalkal lah ten bangsan ibu pas nikah. Boleh cet pon olehnya dari setak lebur ate ben peken pas tak lebur dia. Ken raja Hitler nikah ken endi kuasa akhirnya dendam nikah dibalaskan matiin 10.000 orang Yahudi. Lah mangken mun pas iobu pak hasil perzinahan tak kira jauh daripada Hitler. Paham lagi? Cuman lambe sebelum Gusti Kanjeng Nabi nikah pak. Mun orang lambe ni ke dalam riwayat nikah puru akabin maupun di anak pak. Karena orang bini lambe ni ke sebelum Gusti Kanjeng Nabi terus dalam sejarah dalam riwayat nikah terangakin nikah mataber pak. Diti tak jauh bi senok manggenan won. Diti mataber. Ken ngandung dente kena won. Entar ke hakim pas. Dente anak lahir. Ken anak lahir pas kapiru saya pernah ngepolong iolok suruh aboris iya bos bayi ada yang ngalak kesaper ya kok paham ya mangkan cuman lambe sebelum terutusnya Gusti Kanjeng Nabi cuman kak din torosak pak terutusnya Gusti Kanjeng Nabi pas abekta program senyamanah nikah untuk menyelamatkan umat. Nomor 2 kenapa? Nomor 2 dalam rangka untuk supaya umat kak dintuk di hiburan secara
halal bunga ngabunga kan hiburan Pak melan terbuna kela Ustaz Ahmad Huzain ni kata dia cucu saya bunga jadi nomor 2 hikmah nikah nih Kak Dintoh untuk ngabunga secara halal. Anapa tenggula mator ngabunga secara halal? Karena riwayat daripada Abi Dzar Kak Dintoh, para manusia dari kalangan sahabat Gusti Kanjeng Nabi Kak Dintoh ngadep acabis Pak. Jadi acabis ke Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, zahab ahlud dusur bil ujur. Para sahabat mator, duh Gusti, orang seki soki apa nyalip kelaban kenceran. Yusalluna kama nusalli. Seki soki Kak Dintoh nyalip segi kenceran. Beliau Kak Disa sesoki apa jeng tenggula apa jeng. Wa yasumuna kama nasumu. Kak Disa apa sa ingat kati tenggula apa sa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Cangkolang Gusti. Abtina apa jeng, abtina apa sah. Golongan sahabat sekian miskin, seki soki apa jeng apa sah. Tapi kelebihan seki soki Gusti senang sedekah kelaban lebih nah daripada dunyana. Tenggula tak bisa sedekah. Napa dawuh Gusti Kanjeng Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun banjera mas ce Allah riyalah ada tiakin dak kabaan kapiriah apa-apa bisa deti sedekah. Inna bi kulli tasbihatin sedekah maca tasbih subhanallah subhanallah sedekah aja. Mangkan jangkolang saking miskin setan di dunya galak peseneng azikir subhanallah kini kesedekah Pak kini kesebisa mau banyak kenjeran tenggul sarang panjenengan terutama ben mari bejeng saya baca telok-telok ben imam kenikah torok keng mun miskin tak soki mari bejeng assalamualaikum buru tak norok maca subhanallah ya tolos dunya na miskin akhirat miskin mun miskin nang etunya Pak sekecek kara Pak mogok nang etunya Kak Dintoh sekecek mun pas mogok nang akhirat miskin nang akhirat entar kamah jeung nang akhirat pun subung laku nang akhirat subung orang ngare Pak nang akhirat subung orang ngubu sape melan je kaji mun miskin panjenengan kita saya tak soki nih kah pesen nang ajamaah imam maca subhanallah torok gurah wa kullu takbiratin sedekah maca takbir Allahu akbar sedekah kursenga cek Allahu akbar cek orang guru Pak mun maca Allahu akbar telok tak napa toro Pak bolan samangken kadang nyanyi Allahu akbar Pak ternyata pas atau karebi pada Islam je toro mun ngak guru Pak bedaan nang TV atau karebi seteritanan pada Islam acereng Allahu akbar guru tak lebur Pak keng mun Allahu akbar telok pun mari bejeng toro wa kullu tahmidatin sedekah maca subhanallah alhamdulillah sedekah wa kullu tahlilatin sedekah maca tahlil sedekah ben boleh ni kesedekah tahlil ini luar biasa Pak terutama mun apa janggolang matur mun pun mayit kini ke jarang abejeng kan jarang ongkeun ke masjid seneng malian togel bedo orang hadir mun hadir solo tujuh ada jarang abejeng jarang ongkeun masjid seneng meleh togel kini beni sunnah boleh Pak wajib tahlilin bengki anak apa sebab ntar kamu ganjen apa jeng rang ke masjid tak tahu mana ke mun Jumatan perak sirom haram lo beni sunnah boleh wajib anak mah wajib meleh mayit banyak kencer nah mumpun banyak kencer na SD kain kenceran tahlil insyaallah seksana nang lem kubur ringan begdemang Pak wa amrun bil ma'rufin sedekah dawuh Gusti perintah sekus bagus sedekah alarang dari parada perbuatan tak saya coba sedekah wa bikulli ben setiap anggota ni kedawuh Gusti Kanjeng Nabi penuh sedekah lah kan matur nikah para sahabat pas oleh debu dari Gusti cek banyak sedekah sebisa elakonin maka para sahabat matur Bapak
ayati ahaduna syahwatahu menabi tenggula kak din to pas nekanin hajat oning nekanin hajat ke bagi nika bahasa alos Pak mun bahasa saya paling alos kenapa ngala paham ya menabi tenggula kak din to Gusti nekanin hajat ke bini fakana lahu ajrun beecadet tak amal sedekah beecadet ganjaran Gusti. Napa dawuh Gusti? Ara'aitum pendapat benda remah. Law wada'aha fi haramin fakana alaihi wizrun. Pendapat benda remah mun pas beun ria nyabe nafsuna beunda ke perkara haram, apa dia tak dosa? Tak tu dosa apa kubasa, Pak? Dosa. Fadzalika ya sepeli kediyakiyah mullah idza wada'a fi halalin kana lahu ajrun ya pada kiya ngak je kiya mun bi nafsun isabe keselal halal ya dia banyak kencel nah mangkan sedekah nika Pak kebanyakan sendek ngelakonin orang tak endi Pak terutama dalam pernikahan cang ulang matur tenggula dari hadis tebu kak dintoh tineliti setujuan asedekah dalam pernikahan ni kereng soki na pereng tak andi Pak orang tak andi bini reng soki Pak coba orang soki banyak pesen nah bini setong tak puas Pak kadang ki entar ke Jember entar pacaran bi kupu-kupu malam runyon bahasa makin kupu-kupu malam coba reng tak andi eja kaja tine tengkan pon sebini pon tuah tengkan sebini tak ratin cok benyaan anik Pak yang kira nonton Pak kebencai benyaanan nih kereng soki na pereng tandi orang tak andi aja kaja ongku karena kenika sodako kenika kenjeran tengan bek tak nyaman tengan bek pusan pun aja kaja coba orang tandi lebih dan ngari latina openin nih kok padahal dari pagi sampai sore lakon ruwet malam ki apa jeng mari isak kengku ki nyelang Pak alhamdulillah mangkan orang miskin yang kolang matur melan dewe Ustaz Husain gelak kan ter paling rezeki selancar rezeki semacam beran sobung lain orang tak andi rezeki nani kebeni banyak dunia nah tapi banyak anak motoro Gusti ni kan di program nikah dalam pernikahan nikah anak apa Gusti memprogramkan nikah mak le banyak anak tazawwajul wadudul walud dengan hadis selain akabina ban makabina ban ndak koreng bini se open bi merti mun pon open ben merti Pak swarga odin Pak endi anak delema endi anak 10 ko besar Pak baharam ko besar coba panjenengan neliti PNS program saya toro ora beni program Gusti Kanjeng Nabi program Soeharto norok KB anak 2 cukup abes hakim meskipun PNS di bulanan cek roman nih kene kro Pak berperumahan kan nih kene Pak mabeda acara kabinan mun orang PNS orang soki nyewa gedung Pak Sipul nyewa gedung terus mangken cek neng tani na TV nih kah Pak Sipul soki napa miskin Pak odeng TV kan nggih pas tak percaya apa jangan program unggulannya Gusti Kanjeng Nabi coba olatin pebeli boleh kereng sepo tenggula sarang banyak saya tak endi sama sekali tapi barokan banyak anak jeken pas mati waris nanya banyak nih Pak oleh Tegal oleh Sabe Roman Nabi pakarang nagi lebar tenggula tanya norok program Soeharto napa Gusti Kanjeng Nabi alhamdulillah jadi matur mugi tenggula sareng panjenengan bisa aku ongku ngirengakin program Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin baniatoren matur mugi Halimatus Sa'diyah sareng Ilham Gunawan ka dinto terdakina cucu beris odik mateh sampai dia ke swarga Allah Subhanahu wa taala terdakina keluarga si sakinah wa warahmah terdakina keluarga seku ongku ngole ridho
maghfirah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terjukan ngaulai syafaat aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mempelai berdua kali tujukan ngaulai keturunan sebanyak sehingga bisa menghunga ajunan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya dzal fadli ya arhamar rahimin bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kalau belum Pak siap bidabit Pak gula kotondo Pak panjenengan nyaman maring karya alak oke Pak pun mari resene kumbing ini kita angakan Pak jadi sekunik besaos matur muga barokah manfaat sakit itu besaos. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.